bahay ng mga dakong ng mga pawin ng mga dakong ng mga pawin ng mga kedake Karbi Anglong sige do pulote Karbi Anglong men situm dakpen thunang neta Karbi Anglong sor senang pupu di lasi ili tum pota doko apita Karbi Anglong tumas konsil apan lang plot sila tum beklen lasili tumai hin penke men tuneta la so sai lang no bangke kiese hin pen sekonom de la penang parata jongsi alang li tume evekson ji pote alang li tum li tu halang kipu gela sonmati hal ladakh ke lamding rija lasi na tum arondre pen lamding rija bolong ani tum ga chuki lasi la soposi thunai la ente lamding rija pulote council an gui bosi pota nai pilo la selang li tuming sa prang nai council ben pota nang pipe itum long pota be bosonte ili tum han damoi pota cho ako alang li tumne vekson ipote Karbi Anglong ton this Karbi Anglong district pen Hojai district la so border nang thio prang tha kali bote ni tum thang mach dami kali butha athe ili tum Karbi Anglong long talong long le dolang di kupikam lo bang long chu do din ke atheng no ili tum kang ni prong nang kokma laki kadok beta chini lo lapen kachini ne tum hanata pini non nili ba swa lo pen than pa chini pon po jasamet ili tum ladak no apa tumi di kalom ili tum han Hojai district pen dak pen thudang po nang tum dak pen nang tum kedot kethak ahem arit nang ki pripo nang tum dak pen jasamet dong sekot chetere nang pu ili tum han lu nang gele nang ke pale rok joini si ili tum ining ki duk pen si sayok ili tum pinila dak ini nang koklo pen song nang koklo pen ili tum bangsor mung tingrum nang koklo athe ili tum tumi pini pen le nikan si hini pen le la so rong chu kim gali langkaya no long pini arni si ni pen le la so rong ili tum nang ke do gali ha fisar fusara kai pen ili tum ning kan plikep hokep trokep leng elo boy fisita non atumi dik ili tum along Hojai district pen ili tum han dak pen thunang po balu nang pale rok bangke isi manghume melo kasi jasemet la so abang ili tum ingni thip nai khang thip koson si khang thip nai cherai kon thek nai ma labang ili tum non labang ke arja isi vet ning isi do pensi arja rap thip nang po lasi ili tum jasemet ako ili tum lang tadolang ili tum along Karbi Anglong autonomous council pen ili tum han long lep helang kacherai kom je phan pata da ili tum han nai sulo 1988 1994 96 labuson se ili tum long pota nai sulo sidame alang li tum hala bangke mathadam de pin si Hojai district asor kopi dong choma thane kopi dong ning ma thane itum phan je ladak nangi pu ke encroachment long le nang ke par ili tum han long le nang cherai pu sida ili tum long le ka cherai kali long le ke alang li tum long le ili tum ke par kali ili tum methang along ri methang Karbi Anglong methang adim si ili tum dak pini kachi do kachi thak lapen hemrit kachi kim sida me alang li tum ili tum han labuson ke akoy nagi bithap lasi ili tum bange labang ke ning samune lasi ili tum la padang tum kes itu mamai tutup palo la sorong ke 1972 pene si la sorong ke yang nang seng pene selo ha su ke ni mahang thela sita hala so adui ahoy council ben 1951 ane council mahang council nang katari ta kong ke long ben Karbi Anglong ahoy adui hala su pun elo map et paklang elo ahoy adui thik elo tang pinyani people sila so ada kong nang kapek district dum langsung ada kong nang Longpok ada seorang saya nang ikan Longpok ke komalo ke Jogje Karbi Anglong tu nang mas konsert tu ke Jogje ma mate lanan revenu tu ada lang nu tek tema ada police department tu ke lang nu tek hela nang li tum jongsi forest department Karbi Anglong ahoy adu thik elo pate people si pinani la pusat kapek district atu ahoy ni kapon lang pop kopiam ko ma doy nei ko ma lo sai ki kan ki chok che adai chen dek ni confirmation lo so la taxi land and revenue atu bang kustame aso department atu kustame labang so ro pha ki thir ya pha medi pota ki det na thi pini labang so non ka chot kai amedi pota kopi pose ale ta da ko ma lo ki chok che land and revenue tumda lage department tumta adai chen dek nanji
jurisdiction of Karbeng Long Autonomous Council in Hojai district ali. Sir, tang te nang li tum dak pini la so long ri long ke bang la so hawar long ke bang ko piat helo sa. Mane tum garjulong ke mane Hojai district pen dak illegal enforcement pusi alang tum claim. Amat la si dak eviction notice paledat. Anda without Hojai district administrative tum pen. Amat without informing council but DC to DC. Okay. Revenue department man thang knowledge tabi. Asuk thak jai tum pini dak ba. Mana klar daglam ka chini ban si nang tum dak na khongri. Guhungri lo. Sir, nang li ban chorolo sir tang de la. Nang li tum ke bang la so long ri Karbeng Long district ma mate Hojai district si. Actually, Lasso area है under revenue land. Revenue is a department, transport department to Autonomous Council. Ita as per knowledge, as per record, itum kasini duna tang kila ke purely inside the Karbeng Long. Kasi aron mo teke hala tum non nang lero Karbeng Long lo je kisman notice nang palelo dahil ke kita alang tum area kali dia tapol alang tum ke ladak notice nang pali ke aron kali erection of handa iri. Kasi immediately we shall proceed to the authority. By today we shall to submit report to postpone this illegal eviction. Chalo say illegal eviction. যদিও আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ হেৰি নহয় কিন্তু আমি এখন অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰতে ছাৰ্ভিচ কৰোঁ আৰু যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাউণ্ডাৰী এজ পাৰ ৰেকৰ্ড মেপ অফ ছাৰ্ভে অফ আছাম এইবোৰৰ থ্ৰুৱেদি আমি পাইছোঁ এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত পৰে আৰু এইটো এজ পাৰ ৰুল তেওঁলোকে উইদাউট কনচেণ্ট ফ্ৰম দ্য কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে ইয়াত শুনিব পাইছোঁ যে নটিচ চাৰ্ভ কৰিছে ফৰ কেৰিং আউট ইভেকশ্যন অপাৰেশ্যন এইটো অবৈধ হৈছে আমাৰ মতে গতিকে আমাৰ এই কথাটো আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিম এতিয়া আমি জইণ্টলি উই আৰ গোইং টু ছাবমিট ৰিপৰ্ট এলং উইথ দ্য এয়াৰ অফ ডিপু ৰেভিনিউ চাৰ্কল এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ ব্ৰেঞ্চ অফিচাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ বৰডাংখন মই কণ্টিনিউ কৰিম আমি গৈ আছোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ৰেভিনিউ ওচৰলৈ আৰু ডিটেইলছ কথাবিলাক অৱগত কৰিম Sir, notice mate eviction to কেতিয়া হ'ব শুনিব মানে এতিয়া মই নটিচ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হোৱা নাই নটিচৰ মতে অহাকালিৰ পৰা হ'ব নেকি 8 তাৰিখ এনেকৈ 8-9 দিন আমি গম পাইছোঁ গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ সেইটো ৰাইট নাই কাৰ্বি আংলং মাটি কাৰণ মই পাইছোঁ বৰডাংফাৰ চৰি বগলীয়া ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰ যেতিয়া ডিউৰিং টাইম কেৰিং আউট অপাৰেশ্যন এভিকশ্যন অপাৰেশ্যন ডাইৰেক্টেড অথৰিটি অফ Hojai district and mutually along with the Karbeng Long administration told that we should leave since the area of the inter-district border is not fixed, so we shall avoid at least 1.5 kilometer or 2 kilometer like that away from the which areas are well inside the Karbeng Long and which has been encroached that should be carry out eviction operation. So they can do like that also. But it will be finalized by the authority of Autonomous Council and with Hojai administration. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Nang li tum ningkan ko an lo ta. Di kana maga jaga oro pernah di kasih sol pakai pada ningkan pernah berasi sol al kan dulu. Te peneng an ningkan ko an bag do tang. Pening sikap berapa dulu? Ningkan trok sikap ro ko. Trotkan sikap berapa dulu? Labang so hawar men ke kopi hawar. Hawar men bang hadi ni kang berak lem break lem mati di. Amati ni ben tham pa di. Ni tham pa ni mari tau bi kang berak. Oh. Pen asam masa. Ni. Na pen ni long ria sara bang ke ho lak asu sidu. Langkayan hemari. Langkayan hemari tau berong. Dang te non kini ani nang li tum dak kaddo ko berat ceto pen ke song nang ko ke kupiat thi lo so ka song nang ko thi ku pio ma bang no kang district sor bang hem la phek son ni ri da phek son ni kwa la ma ti ka ke song nang ko la si nang tum ke tum ding tum kita nang tum cara pantha ni ke pu bom la si ni jakarta ta ni ri ta mi so bom lo la si nang ta la si da ka bia ang long an la bang ke thia ding ke ka ka ni ta tap ni mi so ti lap lo Ladak ahwar long nang li rong lo don kan bag don kristis ke rong wet ma mate kapre ka ave lo rong wet dak pe kar bia rong ke la rong wet lo mare to rong wet ulote don kan ha don kristis ke ulote nang li tum bang ke la so arom men ke ceterek lu ceterek lu bang nang tum te dam jui budong mat ta ni ke dam dit
nili ka bang la soro bang nili ke la nili sithe du ke nili ke ubu baga ui nili Yang te nali Karbenglong termas council fan nang hemen kupile ke cuning rikang tungdo mala so la si dia sapu karbiang lo soro cuning kang tu ka bang ke la dia la tu non la jadi la so bang infection ni jadi putar dia rap tu le pen ke rong ru pusat ni lang tu le pen ke hawa pakai ni lang tu ni lang tu le pen ke ali punon jadi data dom la so ke dam ke bang nang tum ke the ke ding kita ke bang de ke khap la so ta ni ke ma thada data ni rap tu yo la so ni ke ma thada le pen ke hem punori punoi hem su punon ja punoi di hai ta ni li ma ta ni ti ni klem tu le pen don tin ta la don krisit ke pa bang ke hem ni hum ke ni khap yo la so ni ke ma thada ke dam tang Karbenglong termas council pe nang litu fan lang mi lapuson awar sa nang ipon dulu. Dulu sudah kita ni petang ni dia. Nang dah ni long ke hadi ni hem ke hadi ni tak ada bang nak kilo. Jangan petang tu. Pen hala ring ta petang tu dia. Kita lah tani dari putu ni kita bang ni petang tu dia kata. Turun lo ke Pas waktu nong tu kan turun lo. Waktu nong kita tak nak kau dulu. Kacari aja kong long lok pen land and revenue la bangsok ahoy adu tidet pen stame pinia ni la son long alang litum la forest department la pen hala land and revenue to ang tum ardi kachi pipe pen pini la sona la bangsok kisung ke punang pot ke la bangsok konsil pen itu pini pen ang bong la bangsok hawa phan kirai kom je phan abar sadang people learning si to hin ngi paklang na Sige cengsi pinini litum lada langkai jana hawara long niltum isi notice theklong lo je lamding forest range pen lada lamding rija puge parlo puat joini si lada eviction padoji pu theklong si niltum karbilo charlie song hin pen tame hello wing da kaching thur thena dim same niltum da kache song phan bang lo athema people ma lake iltum theklong pame la pen chini pame lada ke karbiang lo along le lake itum map long le langdam same lake karbiang lo along le si theklong situm langdam ang je lada rong kichu kim same lada ke aprang ben do la pen pata tai do tang bu iltum anutin da jil la pata same itum hana paklang lo da rata tum same la si karbiang lo tumas council phan ni le si ke chuni ri kang tum ke la puelo je la so along je dong se kot pen nang le tum la authority tum pen la pupu a district pen chingwai pen la bangso lai tum jasemet pen la bangso karbiang long ala along ri ki puri along ban la tum phan ba eviction ban khang vek nang ji pusinil tum hin pen jong pon la pen tum chini pa me je ladak ke akoi tum karbiang long along le chum si hojai district a so ladak tum na ka parlo dopi je hala tum phan same ili tum alang li tum han bange ladak pen bange eviction ha tum ma si claim nang ji ta ili tum ladak bange dak school le chuki mustabe do aprang prang ben ta do pen la bangso 1900 Kwane 82 pen sila bangso school ke do la so prang sila dang so arong ke dolo la so jok si karbiang lo Thomas council pen stame la dak apotab stame isu pilo la so teng si tum anutin ta la dak dolo la se nili chuni ri le tholo je dak karbiang long la so bang la so adim long koma ma se foreign arrange ke puri ma la so long chelang dunji phan se nil tum hen pen tame so dak pen paching la pen nil tum la bang so along jong si patoi te pen eviction claim that blutang nil tum so dak pen dak chestong padoji la pen kenang sot pulote nil tum methang EP pen tamil tum ka chestong ba sai bang deng ponji 1982 pen labang so school tanang pilo labang so prang masi rong nang senglo pulutang te konsit pen labang so apota ke kupia join ni si konsit pen ki pilo ente labang so pota bang kitum avilo vedat se paman poma jong si konsit pen si labang so pota isuek pulutang te pini penap ambong labang so konsil pen border yang pen cenglok border chairman pen cenglok labang so din nang chihumri pen labang so pota teng pen ahoy adu ka chelang pamekai pan sen nilin pen chunuri pan labang so rong mangke langwe to bi rong sipulo labang so rong along don krisir kep so se abadu kami kijum nai tame don krisir kep bang edu labang so rong along panisi head notice nangke pale Hojai district pen lamding forest atum labang so adim eveksoni pulo tante labang so eveksoni po along ala itum veksono melo po phi tame karbiang long along le alo nangke palut ponchok karbi arong ka veksoni po along bang itum KSA pen mangke mintunida chekron thek mintunida chekron thek labang so jenis tum labang so ni pininang ko Tangte jongsi la tum ahoga hak eviction fan nang claim det kulute nang litum KSA song men kopia ken kam lo ke jordan ji nitum jong sila bangso dim dong patoi te penang beson plantai tum pini pen mata me dharna tame dunang kok po alang litum labangso dharna ke dolong mangke itum kupini kachik sak dokok plotante labangso adai mang itum konsil apan si itum adai pingtum athe non kecha ribom ACM Tuliramsar pencenglok kadok we tim karbenglong atum
labang so adui ahoy kacelang dun de pen cenglok labang so adim nang kecepat chum riri ajoini si pini labang so akisum punang kong lo nasi labang so lamai do ke se pen bangke alit ma chungri kan tong se kot pen ladak kiso kiun e adim kecelang adim awal se pen cenglok towar me lang hai hui pinian itum digital akanda labang so arong along network a Jio thegundelo a Airtel thegundelo a Azat a network thegundelo labang so kapapi hub ajoini si pini Hojai district pen bangkai labang so na kacirai longkop awal sai bangke longkop lo the towar ta awe Tuar abis potang teh lang litum patalam pola makai ingna maju si pencong dah lo. Ingna maju potang teh lagi karbeng long along le kalitat pesi pencong. Teh karbeng long pen labang so assemble kupine karbeng long pen kacari kupine assemble potak non ove kimia di mana bang thayong lipmen lo. Aprang hodo labang so itu approve lang nang bang labang so high school. Labang so langkai ni school bang 1982 masih labang so school hangkim lo. Potang teh labang so aprang masih lah so arong ke nang kipat tang lo. Potang teh piniar ni. Abang ke beksoni palam bang ke kunap men alam masih labang so nang pali rokma labang litum manghumi men cenam nasi labang so lo bang ke forest department men cenglok lapen mondol department men cenglok kadok awe kacari bom ke tigeding men cenglok labang so dim bang tong sekot nang ke humri pen labang so ebekson ke pakhang dun masih nili nang litum kadok awe perang ke hindu men cenung ri pom Soni kolong itu masih ratus lagi. Hak kata tong pahan nama. Hak kata tong pantang nama. Itu han hem bit lagi pidi puni tong kaje. Itu han hem bit lagi pidi puni tong kaje.